Ka training bakerpang na kabenta ki nong pahara patok kabalane lai benai kala kutno menta kasngi ha first MLP Battalion Mauyong ha kaba u Inspector General of Prisons u ba M Karkrang IPS ula long u kongsan ha kani kajing lang penwai kaba isong kun ya kani kajing ajing hikai bakerpang lani ka training course na kabenta ki nong pahara patok lapen long hadirin beki bor jong katenat prison kila don kam ban ajing hikai kerpang yaki arkusan ngut kinong terai halor ki pang foot drills, arm drills, firing practice, indoor classes, courses on legal studies, prison rules and human rights, kenang ba kinang tebet syushu hakikam ki baki tereman kasni. Hakajing keren kumu kongsan hakajing lang penwai uba karkerang ula penpau ya kajing kemen kabaka tenat terekam prison kalala ban penlong ya kanika training program hakasien baningkong. Ulayaro iki arkusan ngut kinong pahara patok kibala penlet jing mod ya baro ki jing hikai hakini kilai benai kenti. Ulaong paga department hi baro kawe ka sngow sarong bagi nong trei jong ka kilong ki battebet bat ki ba shempang hala ki jong ki kamram. Uba karkerang ula kentu iki baro bagi nong ki ba pet ngor hala ki kamram. Ulaong ru bakin pentre kam ye ki jing hikai bagi layo na kanika training. Ulayat hu bakin don bon ki jing kala hakikam bagi traiman kasni kibatmu ban penjana ya ka rukom set bendi ya kibriu hakipor badangwan. Kinong pahara kide ban penkre ya ladi na kabenta kata.